Twagiye kwasuza ni akampani ya Kizariyo Estate. Aha turi hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, mu kagari ka Bisenga, hano hafi ugana za Rugende station, imbere gato kuri metero 300 turutse hara kuri kaburimbo. Aho tuhasanga igipangu Kigali, igipangu cy'amatafari ahiye, igipangu gifite inzu n'amanexe yacyo mu gikari. Inzu rero ikaba igizwe n'ibyumba 4, ikagiramo salon, salle à manger, ikagirana hagenewe dushe na toilette imbere. Dushe ni ikora, toilette atarayiterekamo. Igipangu kabisa ushobora guparikamo imodoka zigera muri 6 n'ahantu hanini, uko iri ku buso bugera muri 600 burenga. Aho ni muri salon hayo rero, ni za nzu ariko zifite plafond zikomeye. Inzu babaribakira rwose atari za nzu za business, nkuko umuntu ushaka kuba yatura umuryango ufite umuryango mugari ayaza akatura n'ahantu hatuje cyane. Ntabwo ari kure cyane ya kaburimbo, hafi na arete, hari amazi, hari n'umuriro. Ndaza kwerekana mu gikari cyaho harimo n'ibigega, iri mu gikari cyaho hose harapavomye, harasimase ukuntu. No mu gikari no mu gigana ku irembo rero nawe ugasanga ari ahantu hagari cyane, mu gipangu rwose cy'itafari rihiye, ahantu ushobora kwinjiza imodoka zigera muri 6 n'ahantu hanini. Ahantu rero hakaba hari kugurishwa $13,500,000 hano muri Gasabo Rusororo mu kagari ka Bisenga. Hafi yaho hari ibigo by'amashuri, hari poste de santé. Ukomeza imbere werekeza za Nyagasambu, ariko ahangaha uri hano kiri muri Rusororo. Ubu ni umuturanyi rero, n'abana b'abaturanyi, ni heza kabisa. Umuhanda uraza ukinjira, ndaza kuhabereka. Ubona haparitse moto fuyo n'ubwinjiro bw'umuhanda wa quartier. Nta kibazo na gitoya, inzira akomeye, irakoze yose, ndetse n'utuntu tw'amasuku tw'amarangi yenda waza ugatera bitewe n'irangi ushaka iryo ari ryo. Ariko urabona ko ari inzu kabisa, kandi inzu ngari, ibyumba byayo bigiye ari bigari, kuri $1,13,500,000 hano mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Rusororo, mu kagari ka Bisenga. Muri metero 300 hafi ujya kuri kaburimbo, hafi na arete, hari ibigo by'amashuri, hari na poste de santé. Wakomeza imbere ukajya no ku bitaro by'Nyagasambu, hari kuri santé Nyasambu. Ariko aha ubukiri hepfo ukirenga station imbere nani hari ya Rugende station, niho uhasanga iyi nzu mu kibanza Kigali. Ukaza ukayigura $13,500,000. Ubusanzwe rero iyi kampani ya Kizariyo Estate ibamariza ibikorwa byanyu birimo amazu agurishwa, ibibanza, arizo imitungo itimukanwa, ikaba n'imitungo yimukanwa nayo tubafitiye amamodoka, ipikipiki, amagare, home furnitures, ibikoresho byo mu ngo, hari n'ibyo mu biro, ndetse n'ibindi bikoresho by'ama occasion, ndetse yaba ari bishya nabyo tubibafitiye. Dukorana nabo tubyamamariza, baba bicuruza. Imari yose watubarizaho ishoboka twayibona, yaba occasion cyangwa se inshya. Aha rero twari turi ni mu karere ka Gasabo, umurenge ni Rusororo, niho iyi nzu iri. Ni inzu ubona ikomeye, inzu nini, ifite ibyumba 4, ikagiramo akamagaze, ikagiramo salle à manger, dushe n'ahagenewe toilette imbere. Hanze ikagira annexe, ikagirayo dushe na toilette hanze, ndetse n'igikoni. Ikigega cy'amazi murakibona, aya robine atari kuboneka, bakoresha ayo yo mu kigega, muri iyo tanka mubona. Ni mu gikari cyayo ngaho twari tugeze tubereka. Mu bindi byumba ho ntabwo twabashije kugeramo, ariko wasuye bakwereka kuko nyirayo niwe ubamo. Ni inzu mu gipangu cyayo rwose, ushobora kuza ukigura ku mafaranga $13,500,000. Iyi nzu barayiguha. Aho twari tugeze rero ni hepfo ku muhanda wa quartier, aho mubona haparitse abamotari,
abo niwe uza winjirira ugana hariya ku nzu. Muri metero 300 uba uvuye aho ngaho uri kuri kaburimbo neza, uba utaragera muri centre ya Karondo, uri kiri hepfo hagati ya Karondo na Rugende station hararete hepfo aho ngaho niho uzamukira neza neza, ahantu haba ari parikingi y'amakamyo hafi aho ngaho. Ku bundi busobanuro ushobora kuduhamagara ku murongo 0785 50 10 ndawusubiramo 0785 50 10 cyangwa se uhamagara kuri 0790 666 22 umwe iyo utariho undi uburiho, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose ushatse serivisi kuri Cyiza Real Estate Limited uhita ubona amakuru vuba yihuse, cyangwa se nimero zihamagarwa zitaboneka ukaba watwandikira uciye kuri YouTube channel, aho ugenda ugasacinga Canaya Cyiza Real Estate, ukandikamo Cyiza Canaya Cyiza Real Estate Limited, uhita ubona kuri YouTube channel, kuri platform dukoreraho, aho tuba twashyize imari ku munsi zigurishwa, cyane cyane tuba twibanze ku bibanza no ku mazu agurishwa. Haro twakoreye ni mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo. Hano wa muturanyi hajyarimo n'inzu yabaye nk'amakonoshi, ariko inzu turi kugurisha ni iyo ngiyo. Icyo gipangu mubona kirifite ibara rya military car, kinjiramo imodoka zigera muri 6, ni icyo ngicyo, niho tugurisha, turi kukigurisha miliyoni 13,500. Jya kuri YouTube channel rero ukore subscribe kuri Cyiza Real Estate, ujye ubona amakuru twashyizeho umunsi ku munsi, ukore like cyangwa se usharinge, uduhe comment isaha ku isaha, uzajya uhita ubona imari tuba twagushyiriyeho zigurishwa. Aha rero ni kuri Cyiza Real Estate. Nk'uko bisanzwe rero murabizi ko subscribe ikorwa rimwe gusa, n'inshuro imwe gusa, itagira ubugira kabiri. Ubundi igihe cyose ufunguye imari zose ukahita uzibona uko zakabaye tuba twashyizeho umunsi ku munsi. Murakoze rero, iyi yari ya kampani ya Cyiza Real Estate Limited. Nakagaruka, aha twari turi ni mu ntara y'umujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Rusororo, Bisenga. Murakoze, nakagaruka. Ciao ciao.